баат түгер чымнайы орто сколатыгар үлели кэлбитим. Кэлэппин кытта агам саастаах өтө сүбэхэппинен Савина Галина Моисеевнаны анаабыттара. Билеген бачуаттаах санялаңголорор. Кени кең билите бай үлетин опута мен учутал болан өлілер бер төһүй күс болбута. Онтон быйылгы үөрэх жылыттан меха эдеркен саңа үлели үөрэгін битербит үлели кэлбит учуталы Олеся Алексеевнаны анаабыттара. Бүгін тыңла билсен, опыт атыстахан, бир сүбенен үлели хамны сылжабыт. Бу үлелер кеммитигер арас күрәхтерге ситихиләхте кыттан турардақпыт. Мен быйыл үрәхпин саңа битерен чымнайга алын классы учуталынан кәлбитим. Аскола коллектива алусыластык көрсүбите. Бу кәлбит нәһелегим чымнайы төһө дөкөрә деребне болбутун иһин, манна жана хәргәтә алус көхтәр, чөлөлө тутухар, көрсө семей жоннор. Үлем таханан нәһелек арас нәһелек ологор арас тәрәһиннәргә кыттабын. Нәһелек тупсагай көстүтә харахпар тута бараллыбыта. Манна онтан тахса сквер араһын Сергей көрбүтүм. Аны таханан айылгата кәрәтә. Бәйем тәрәбит тойды бар төрүт наһа марыннырын сүрәкпен сылааньыппыта. Оһуячым Марина Ивановна Кондакова болбута. Кини маңнай кәләхпеттен үләбәр күс көмө, сүбә ама болбута. Лели кәләт улустагы әдер учуталлар на ступеньках роста ден көрәхтәргәр ситихиләхтек кыттыбытым. Бу кыттар бар Аскола коллектива меха күс көмө, өйөбүл болбуттара алыс үчүгәй. Манны лели кәләхпеттен Аскола коллектива алыс өйдү көрсүбүтә, же уот өттүнен качыбыттара. Онна бәйем ол оғабын инче кәлбитим. Кини манна дитсатка мечой байды кирен дитсат кахыджар. Быйыл 2-нче сүрбөй сыл педагог онна уһуячы сылынан анамытынан бәйем уһуячыбын кытары этеңге чөйдү күлелек биттемин эренебин.